Aduh sing maksud beli ngelarang yen ning ngadi karnu tinjaman nanging amun ken pantasne pangingat kening batasne irage di pakurenan mula saja sesaimu yudan nanging mekejang privasi sing perlu umbarang ke sisi sing perlu mekejang-kejang edengan dua kira genyalanan yen ning irage merebat de Facebook aja kecurhan yen urusan rumah tangga daban ke sosial media yen rasa kupingi kebus depragat update status yen raganya lah masalah lan omongan melah-melah irage di pakurenan mula saja sesaimu yudan nanging mekejang privasi sing perlu umbarang ke sisi sing perlu mekejang-kejang edengan dua irage nyalanan yen ning irage merebat de Facebook aja kecurhat yang urusan rumah tangga daban ke sosial media yang merasa kupingi kebos depragat update status yen raganya lah masalah lan omongan melah-melah yen raganya lah masalah lan omongan